Shalom mahubata ganupan, Bapak Inang, Kuria GKPS, Distrik 2, Ijape Nasyam Bani Panorang on, Bani Sadarion, Sogot on, Sioli Jalohita Hatani Tuhan, Paimai Martongko Mahita. Terima kasih bamu Tuhan, Bani holongmu natongtong ondos dopak goluh nami, das subani panorang sogot on. Lahoy pukahan nami malawan nami Tuhan, tapi lobehan nami siol manjalo hatamu. Halani ay sorapiham hanami marhite tondui muna mapasing in. Asihatamu na siol ondos in boy tarjalo hanami. Boy iparimbagos kon hanami, rosi idalan kon hanami. Bani goluh nami si ganupari. Maidop mahami bagas goran ni anakmu Jesus Kristus hanami martonggo. Amen. Nah ita ganupan na ni harga ni Tuhan ta, ambilan renungan harian bata. Bani bulan na baru on sada Juli 2022 ibuat humbani sada Petrus 2 ayat sada sonon mahatani Tuhan aipe ambukon nasyamma sagala hajahaton sagala pangoto-ngotoion hasipakulah-kulahon subil apa sagala tukas-tukas. Bani bahasa Indonesia isobut karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Aimadasni. Nah hita ganupan limba kasih sapari yang makatahon, ada asap, pasti ada apinya. Dong pehita bani panorang sonarion, ibagas hajong-jongan tabe, manggoluh pehita sadarion, ibagas nasihat jorgit, pasti halani dong si madasi. Inman ay remang-rimangi Petrus bani panorang ijia, nagabe podah ni hubani kuria ni Tuhan. Halani nebatai bagas Kristus dosi madah haganup, dok ni taluk majol main, marhabiaran hubani. Halani iya dona manahkon idop ni uhur ni bata, taluk mahitaon homa, pasangap kon iya, bani tiap ari ni pardalanan ni parguluhanta. Halani iya dosi madah guluhta, taluk mahomahita marparlaho na dear dok paksi si mada guluhtain. Halani ay maningon ambuk konon tado hagigihon ni nebata das subani na sinobut ni ambilan tabani panorang on. Sagala horja hajahaton pangotongotoion hasipakulah-kulahon subil pakon nalegan in. Mungkin borat totongon hinorhon ni horja hadagingon tabe. Anggo isuhu ni hita daging ta pasti memang lang boy lopas kita humbani horja na yagigihon na ibataay. Tapi pos mauhurta bapay ng hita haganupan, anggo marhasoman tondoy na passing in, boy do hapetar horjahon hita ay. Makani itoroh ni ambilan taon bani ayat 2 ni, isobut do, songondak danak na baru tubuh, horahan manasyam, bani tadah partonduyon, napitah. Ay mayatahon Petrus bani panorang ijia. Tongon ang gomarhasuman kon na bata, lang pala gobir hita lang boy mandalan kon in, boy do tong. Lang pala gobir hita hape bani namasa bani guluh taon, haganup do tarhorjahon au, ibagas iya namang pargogohi au. Aseon maperunungan bata bani sogot on Bapak Inang, ulang mahitaman lembang hujay hujon, husyamun husyam bilow, halani aha, sada kejahatan nalang tarbotoh do, makani saut mause, kejahatan na paduahon. Halani dosa na sada do, makani boy manurus, hubani dosa na paduahon. Ase porluhon hita mahata ni Tuhan on, pikir-pikirhon hita matitah ni, nailarang ni, setialah membaca firman Tuhan, minimal mendengarkan firman Tuhan. Dakdanak pe namar sikola, anggoy paroti marlajar bani sada borngin, somal mayalang marlajar. Anggoy paroti hita padohorhon diri tahubani Tuhan, marhite hatani age partupuan halak na porsaya, pasti lupa matongon hita bani na yarusukon ni Tuhan. Ay ome pakon si marome-ome nini bani Matius ay, maningon riap tubuh do hape, horja hadiaron pakon horja habutakon, say dong dotong masay tongah-tongah ni parguluhan tabe. Aselang boy ipangin do hita, mago-magodaan-godaan ay huntongah-tongah talang mungkin. Tapi naboy ipingon do hita, say Tuhan man naman ramot kon parguluhan tabe.
Ase anghape nama se dopak kon hita namangunai hita seng anjay si pardihut hita bani horja hajahaton in. Rom 8 ayat 8 makatahon halak na ibagas daging seng tarbahen si pamalas uhor ni nebata. Jadi hita ganupan nani harga ni Tuhan ta anggo guluh ta usi songon kertas silopak na putih bersih on langdong si panjagai bata urah doon maseda, urah do guluh tahape maseda. Anggo yarah kon halak hita lang pala misir hupar mingguan, lang pala manangar hata ni Tuhan. Anggo lang dong si panjagai bata, urah do tong maseda. Anggo yarah kon halak hita ulang pala mandalan kon hata ni Tuhan, makatay halak malah. Anggo lang dong si panjagai bata, murah doay maseda. Tapi inang bapa hita haganupan kurya ni Tuhan, tapi anggo dong do si panjagai bata, anggo mangguluh do hita ibagas tonduin. Susah sekali hita iparseda horja-horja hajahaton ay. Susah sekali hita maseda anggo memang guluh ta tararah humbani kuasa ni tonduin. Jadi hita haganupan nani harga ni Tuhan ta na siyam bapa inang halak nama korjahon haganupan hadearon in aido na buhay pasonang uhur ni Tuhan. Makani bani Efesus 3 ayat 10 ia tahon do ibere do gogoh apa kuasa marhite tondui ni bani jolmain. Ase tondui ay mahite na bata mambere gogoh apa kuasa bata laho makorjahon horja nadear in laho manadikon girah horja habutakon in. Sangka hita roh hubani mangindohon tondui na pasing hubani Kristus in tarpuji magoran ni say bereh konon ni doai bata. Jadi tarpuji ma Kristus na dop mangondos kon tondui in bata na mambere gogoh bata laho mamisang ija horja nalang boy dalan kon hita bani guluh taon. Mangguluh matongon hita ibagas kuasa ni tondui na pasing in. On manaya porsay hita, on manayamen kon hita. Say ihasomani Kristus Tuhan indo hita, marhite gogoh ni tonduin. Manramot kon hita, das subani ujung ni guluh tain. Ase on masih paingat bata bapa inang bani panorang sogot on, marhite tema na ibuat hanami sadarion, manggolu ibagas tondui, padoh konon tado goluh taon humbani. Horja hajahaton in. Amen martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan, badi hatamu nadok ondos untongah-tongah nami, bani panorang sadarion. Hatamu in managa berigapan ben nami Tuhan. Ase ulang man lembang hanami husyamun siam bilo, hujay hujon pikiran age uhur nami. Tapi po suhur nami Tuhan pitor hanami mandalan kon horja, napitah ya rosuh kon yuhurmu bani parguluhan nami. Saya porgogoy ham hanami Tuhan marhite tondui na pasing in. Ase margogo hanami tongon Tuhan. Mandalan kon holongmu. Nadop ondos itongah-tongah ni hadirion nami. Ase boy hanami Tuhan talup ginoran. Niombah na hinaholongan ni uhurmu. Maidok maham Tuhan yondos kon hanami maparguluhan nami hubamu. Sepanjang pardalanan ni guluh nami sadarion. Pitahubagas tangan pakkahulongyanmu. Marite Yesus Kristus jalo hamma tonggo nami on. Amen.